manos kinaasi saan anaimon kinatangsit ikababalin na saan analas nalakang pungtot wenno naimot awan imentenwa asakit tinake tidake saanwa pagragsakan pagragsakan makiti ikinapudno kinalawag kinapakumbaba ni Kristo saan anaimon kinatangsit di kababalin na saan anaalas nalakang pungtot wenno naimot awan imempenwa asakit tinake tidake saanwa apagragsakan pagragsakan naketi di kinapudno kinalawag kinapakumbaba ni Kristo kinalawag kinapakumbaba ni Kristo. Thanks for joining. Thank you po, Father. Tinagan mo